Hello, karibu tena kwenye Akili na Pesa TV by Dio. Last time tulikuwa tumesema ni akili gani inaleta pesa. Lakini leo, hata kama tuliona ni akili gani inaleta pesa, tukajua ni akili ya pesa ambavyo inaleta pesa. Wenye tulisikiliza kwa pati ya last time, hiyo tuliongelea na tukaona kwa nini hiyo akili ya pesa ndio inaleta pesa. Lakini pia leo, unaweza kuwa na hiyo akili ya pesa. Ndiyo ni akili ya pesa na ndiyo akili inaleta pesa, lakini kuna makosa ambavyo unavyofanya au makosa ambavyo watu wako na akili ya pesa lakini wanafanya kwa sababu ya hiyo makosa wasikuwe na pesa. Unapata mtu ako na akili ya pesa, ako na idea mzuri, anaona opportunity vizuri, anaanza hiyo opportunity, anatafuta suluhisho, lakini kwa sababu ya ile makosa bado hakui na pesa. Anakuwa maskini tu na ako na akili ya pesa. So, wasikilizaji, ndio maana nikaona leo tusaidiane kuangalia hii makosa. Kila mtu aijue, mwenye alikuwa anaijua ni vizuri, atajikumbusha. Lakini pia kuna wenye hawajui, wasikilize vizuri, ndio hata wao wasiwahi kupatana na hiyo makosa kwa hii safari tuko nayo ya kutafuta pesa. Makosa ni haya, ni makosa 5 makubwa. Makosa ni mingi, lakini nimeweza kuchagua zile makosa 5 ambavyo zinasumbua watu sana. Wako na akili lakini hawapati pesa, na wako na akili ya pesa. Kosa la kwanza, watu hufikiria sana bila kuchukua hatua. Anaona opportunity, anafikiria kuliko aanze, anaishi kufikiria. Hiyo ni makosa, na unachelewa kupata pesa na muda inakuwa inaenda. Makosa ya pili, kuogopa kuanza kwa sababu ya kushindwa. Wewe unaanza kuangalia fulani alijaribu akashindwa, fulani akajaribu akashindwa. So unaishi kuangalia fulani, naweza nikianza nishindwe. So hiyo nayo ni makosa. Hiyo ndio ya pili. Wewe unaendelea kuogopa, muda inaenda, mwenye alianza amefika mbali, anapata pesa, wewe hujaanza kupata tandururu. Makosa ya 3, unangojea kusubiri ati kila kitu kikuwe perfect. Kuna jamaa tulisoma na yeye akimaliza, wakati tulikuwa tumemaliza secondary, kaambia wazazi wakamwambia tafuta ka project fulani tukusupport kabla mwende university, hata labda utashindwa hautaenda, ukuwe tu na kabiashara kako. Jamaa kaanza kusema tako na project ya 3 milioni, hujaiguza hata 200, hata 100 shilingi hujaiguza, na unataka kuanza na shilingi na biashara ya 3 milioni. Aje hiyo biashara itaenda hasara. So akamwambia sasa, basi hiyo biashara wacha tukuanzishie na pesa kidogo, uanze, tutaenda tukikuongezea baadaye. Akasema hapana, kila kitu nataka kwanza mninunulie ndio nianze biashara. Hawezi saidika hapo. So kama wazazi wanakuambia wako na kidogo na wamekubali watakuongezea, for example, so na wewe tunataka tutaanza kazi juu kila kitu imekuwa perfect, itakuwa perfect mwaka gani? Inaweza kosa kufika kuwa perfect, na wewe kichelewa kuwa perfect utaishi kuwa maskini. So watu wawache kusema. Kama umeamua for example ni kupika mandazi, wacha kusema nitapika mandazi ile wakati nitakuwa nimenunua fryer ya stima, ile wakati nitakuwa nimeko na nyumba ya tiles. Yaanza saa hiyo, hizo vitu zingine zitakuwa perfect ukiwa kazi. Hiyo ni makosa 3 watu hufanya, na wako na akili ya pesa lakini bado wanakosa pesa. Kosa la tulikuwa tumeona hiyo ni ya 3. So kosa la 4, kukata tamaa. Watu wanakata tamaa haraka sana. Alikuwa na tamaa ya kutafuta pesa, alikuwa anataka kufanya ile, alikuwa ashapata opportunity, alikuwa ashafikiria jinsi ya kutafuta suluhisho,
Lakini tu anakaa kesha naona hapana. Hii biashara nilianza sioni ikileta pesa, sioni ikileta do. Hebu kwa mfano nikuulize, wewe umefungua duka ya nguo pale. Na mimi niko hapa ushago. Hiyo duka ya nguo umefungua ni mimi nitatoka ushago nikuje kununua nguo. Na wewe je sikulifungua, haukuchukua microphone au uchukue namba zetu za simu tupigie juu hutujui kama ni sisi tutanunua. Alafu kesho nafikiria juu ulifungua leo, kesho yake tulikuwa sisi wote tunafaa kuwa tumejua umefungua duka. Hivyo hujafikiria? So unakata tamaa, unasema hujauza. Si ati hujauza, sisi bado hatujajua umefungua duka. Wacha kukata tamaa haraka. Ngojeni, wasikilizaji kama mnataka pesa, ngojeni, wacha kukata tamaa haraka. Kosa la mwisho, watu hufanya sana, hawajifunzi kutoka kwa wengine. Mtu tu anaamuka, amesikia ati fulani rafiki yake analima mishiri, anaenda mbio amelima mishiri, hata hajui kunaendaje, hana ujuzi, hajatafuta utafiti ya kutosha, hajaulizia vizuri, hajaenda pale wanalima hiyo mishiri awasaidie kidogo, aulizie kunaendanga aje na aje, anaanza. So zikitokea vibaya anakata tamaa. Anasema hii biashara ni feki, haileti pesa. Kuliko aende kwa wale wanaifanya na wanafanya perfect, wamfunza ajifunze kutoka kwa wao. Yeye tu anajiamini, na akijiamini anaona kama hiyo biashara haileti pesa na inaleta pesa. Hiyo makosa kukosa kujifunza kutoka kwa wengine, na inafanyanga wale watu wako na akili ya pesa wanakosa pesa tu, wanakuwa maskini. Kwa ufupi, akili yote utakuwa nayo bila kuchukua hatua haina maana. Na kushindwa, nawaambia wasikilizaji, yoyote ako na akili ya pesa, kushindwa sio mwisho. Kushindwa tu ni sehemu ya safari. Lazima utashindwa, utasucceed, utashindwa, utashinda. Hivyo ndivyo kunaendanga. Acha kusubiri. Unasubiri wakati gani? Wakati yako ni saa hii. As long as uko na akili ya pesa, as long as ushaona opportunity, tafuta tu suluhisho. Anza saa hii. Hiyo ndio kapito ya kwanza. Kushaona hiyo opportunity. Kushaona jinsi utatafuta suluhisho ya hiyo shida iko. Anza na ile kidogo uko nayo. Wacha kusema uko na unangojea mingi. Anza na hiyo kidogo, watu watakuchekelea, wacha wakuchekelee. Bora unajua jinsi unazofanya. Jifunze njiani. Kwa ile kidogo umeanza nayo, unajifunza. Ndio hata ile wakati utapata mingi, isipotee ikiwa mingi. Beti ipotee ikiwa kidogo, kuliko ipotee ikiwa mingi. Alafu usonge mbele. Umeanza na kidogo, umejifunza njiani, ukigoja pesa mingi, unasonga mbele. Wale walikuwa wanakuchekelea ndio watakuja kukusifu baadaye. Asanteni sana. Niandikie hapo kwenye comment.